Žogo je šuskrat, a veš. Sam pa, tukaj gledaj spredi žogo, da vidijo, da smo košarkaši. Gledaj, zraven sem. Oj, akcija, action! Lahko? Ajde, gremo, 3, 4. Tabor Marka Milića! Tabor Marka Milića! Kranjski Gori prava je stvar! Kranjski Gori prava je stvar! Žogo v roki mi gremo! Žogo v roki mi gremo! Na treningih res uživamo! Na treningih res uživamo! Na taboru nam je lepo! Na taboru nam je lepo! Zato domov še ne gremo! Zato domov še ne gremo! Left, 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 right, left! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Lahko ne gre vsaj še 2 koša. Lahko da, še kaj dekle, Max, kar je tukaj 2 koša. Ravno Ravno malo sem kameru. A res? Evo smo jo krstili, tako je.